ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон пеш аз тамошо кардани ҳамин ролики именно барои шумо кардагием. кофта ҳамин дукона ёфтем. як лайк мемонен, баъд ҳамун зангулача дорам, зангулачаро меҷихем, баъд ба ҳазур тамошо мекунем. чубаки ма барои шумо як ҷой ёфтагием ки фақат чизои туркӣ дора, туника. ҳамин чанд кас ҳамада занг зад, гап зад ки туникоро съёмка кунем. Нама ёфтам туникои тозаша, барое ки мара намефора ки узбекӣ съёмка кунам, бишкек съёмка кунам, манро намехоҳам. барои ҳамин бо кофта ёфтам, ҳамин чиза барои шумо ина пешкаш мекунам. Ина марҳамат туркиёи тоза, туникои дароз, нархошон 180 сомон. марҳамат харидорӣ кунед. мо телефонамона мемонем, шумо занг бизанед, мо шумода доставка мекунем. махсусан муҳоҷирзаное ки дар Россия ҳастанд. именно ҳамиё барои шумо. ина жемпер хеле тоза, туркӣ тоза. нигоҳ кунед материалошон ғафсай. жемприяй, туникаи жемпри. чӣ хеле жемпр ҳастай ку? анамо хеле. ина туркӣ тоза барои шумо. фақат шумо аҳамият битен, хишро нигоҳ кардан бигирен ки дарозан, баъд вайрон намешаванд. И шушта мепӯшиш, даже чанд қариқҳое мепӯшиш, бо ай хича вайрон намекунад. качествоша. ина ҳозиро ма вообще намефаҳмам ки дигар кирдора съёмка кунам ба ғайр ҳамин туркиё. ина нигоҳ ки дарозиашона нигоҳ кунед. ҳам дароз дора, ҳам калта. ина нигоҳ кунед ки баъди хеле меқапиш, ҳам мулоимай, ҳам ғафсам боша, не ки сабукай. сабукишда сабукай. не хеле вақти мепӯшӣ намефаҳмӣ ки ман мисол пӯшок вазминӣ намекуна, пӯшок приятнее вазминӣ намекуна. шояде ки ҳамин мадам духтарое ки ҳамира пӯшидан гап задан ки ҳами хеле ҳастанд ҳамиё. инаи туникош бо вообще дигаҳан материалош ба фикрам ламиражи тозаша якм сорти туркиш. ина ламиражи тозаи туркиш на ғавсан, на тинакан, средниян, барои ҳам пӯшидан удобнияйда. ягон ҷое ки чӣ мерен ҳами зимистон дам, мисол вақте ки шумо ягон помешение медонед, шумода приятнияй, на гарм мешавад, на хинак обши. иёшан ҳамо жемприёшан. ай ҳам 180 сомон қади шумо метавонед ки харидорӣ кунед. инамё ҳамаш нархшон 180. фақат ҳамеро балшимерко ҳастанд ку балшимеркош 200 сомонанд. инамё дигар ҳама чизе ки шумо дар экран мебинед 180 сомон. туркӣ тоза, туникаи оригинал. ини ҷои оптои ки ҳастай. хай вақте ки агар шумо опто мегиред арзон мекунам. ина ёш безразмерниян. ина ё ҳамин духтаракое ки духтаракода бо тимболи сафедшам ҳастай, сиршам ҳастай. инами безразмерниё то одамое ки то размери 52 мепӯшанд ҳамбода мешава. ё кушод намешаванд, хичона дига намекунанд, ҳамо хеле местанд. иҷа 6 расветка дора. инамё ҳамашон то ахира мебинед. ё ҳам короткиш ҳастай, ҳам дарозшам ҳастай. ина бологиёшам нақшонам 180 сомон. ина бологиёшам ҳами хел не ки ё бо дарозтаранд. дарозтар ҳамаш не ки туркӣ. фирмаш фемикс. ина касе ки хайна шумо бо интернета медоред мебинед. фирмаш фемиксай. расветка як 10 намуд дора. ана иҷа бо камтарак дизайнош дига хелай дроз хеле то поёна ҳастай, то поёни почара дарозошам ҳастай, бо айзону камтар поён ҳастай, бо айзону бо то пора мерасидагиш ҳастай.
چخیلی که ختون و کسی ختون هسته هم خیلی میتونه که ویبرات کنین. انا اینجا تونیکه برای زنکای کم ترک بقوت بزبالا انا این نشموده میشوه. نرخی ای 200 سومون. نه یک بار دیگه من آبشی میگیرم که شما مثال با ایدور هم ببینین، قدوشون هم ببینین. نه برای رزمیر بگین اگر شما همه رزمیتون افتا میتونین. انا اینجا ده هسته ژمپرچو هستن. هر خیلی برای دخترکو پدرسکو بیای. اینه نرخوی یا 300 سومون یا هم رنگی ژمپروی غوستره که ژمپرانی که غوسترن اینه یوش یعنی که کن یا برای عروسکو برای دخترکوی که خیلی اکورات نپیشیده میتونن. اینه یوش 180 سومون. نرخی دونه را ما گفتیم 180 سومون. ماتریالی دراب قطی کدگیان. ایره هم کاستوم ژمپر میگن. کاستوم ژمپر هستای. ای ماتریال ای رزمیری 46 همی که دیدین ای 46 تا 50 هست. این ایش بود 200 سومون. این همی چیزایی که استیندوران یا استیندوران 180 سومون. انا با هستای به استینوش هستای خیلی با ارزونان. این 200 سومون. استیندوران 200 سومون. این ایو که در تور میبینید شما یا 200 سومون. اینا ماتریالش آلپاک بدست. ماتریالش آلپاک بدست. عجیب بود. خیلی وقتی میقپی ملایم‌تر ایده. نسبت دیگرش بود ملایم‌تران. این همی جای آبتویای ما نرخی دونه را گاب زیستیم. این اینجا با یک ژمپرچه چی دیگه هسته. این ببینید که چی 170 سومون برای دخترانه های رزمیری تو 52 را دوره 3 تا رسیدکش هسته. سیاه شکلاتنی روزوی بعد بیژوی 4 تا رسیدکه داشته. این همی رسیدکه هم وای. این سفیدش این مرامت شما بیبرتونه بکنید که بیاد خواهیم کسی که در کانال ابونه نیست ابونه شوند تا ویدیوهای آینده در پناه خداوند باشین. داخل